Smrti Šabana Šaulića, ovako. On, gospodin pjevač Šaban Šaulić je stradao u nesreći, neki pijano bez vozačke, tu ga spucao, umro čovjek, znači... Pijano čovjek, Ja bih želio da kažem samo da mi je jako žao što je preminuo i odeo bih da posjetim ga, ali... Snimanje opali, počnite. Ja sam Medin Arčkić. Današnja tema je smrt Šaban Šaulića. Ja ću vam ispričam. Neki umro gomeno. Jer jedno davno leto samo uz vi... Ajde, tamo na pjerac. Vi ste već bili na našem intervju, ali evo ponovo vas pitamo. Kako se osjećate za smrt Šabana Šaulića? To me veoma pogodilo. Vidite da priječe. I evo pogodila me i ja što je dobro rakija. Naravno mi je žao. Samo malo pocrlo, da nije od zove. Da nije zova. Obična kola rakija. Da nije... Ovo ako ćete poslati na svaku televiziju, evo da reklamiram, malo znate ovu sinalku rakiju. O, ja sam folkloro. Dobar dan, gospodine, imate nešto reći o smrti Šabana Šaulića i kako ste se vi osjećali u tome? Da, ja imam stvarno žao. Gospodina, to je bio stvarno velika legenda, to je znači čitavu muziku je samo on to je bila velika legenda ovome što ga je znači uništio, što ga je sjebao, njemu jebe mati, njemu jebem familiju sad, znači eto, to je to. Kad počne? Čekaj se te, ovo su stari tamo. Kad počne? Počeo. Dragi gledalci, bila je ovo intervju o smrti Šabana Šaulića. Nadamo se da vam se svi... Ja sam svidjela nam se. I ostavite uz televiziju ovog. Ben! Ćao!